Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu CVL ruata darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai somthum pali mo chua anni Sherlui bi Haidel project tui khua kama lole huan ramwat lui tu chu ti lui na manga chua tir anni don Commercial Industry Minister PS Goyal chuan India in ramdanga bungrua athon chua chu US dollar tluk le ding on jali som pariat chuang hu ani thua soi Ukraine sipai 10 Russia in Kiev ram an lak sakto zongzong an chukir le darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 shikai somthum pali mu chua ania rapid antigen test changveka mu chua anni nimena sample ending za chu jali somnga pathumania hemia changa shikai mu chua chu za jela pasari point panga pahni ani mishing sang khajela shikai mu chua to za chu jani pali anga chutania mi noi khajela COVID-19 wanga thi to za chu samruk pahni anni heti hian Mizoram shikai en kolmek zakwa somsari pariat an oma mi zaruk somriat pasarin an thi pui to a shikai to zongjong chu nuai ni sing ni sangli jasari somriat pariat an nia an zinga nuai ni sing ni sang thumza somni pathum chu en kol dam an ni to ani mamit khopui pan na kong national highway 44A dampui diversion road dap chuale dampui khotnuai in car break to phamek chu tun thachungin zo man an tum thun hathok tu contractor 10 an soi national highway 44A dap chuale dampui khotnuai in car kilometer soma thui sial mek chu mars thla kha zo man be seinama se zo man ani tak lo wangin tun thachung hian zo man ngei tumin na an tho thu na thok tu contractor Gayatri Private Limited te chuan an soya tuna hian na thok tu mi somkua kongsiam na man ruwa khol chi rang som pakhat truck tripper som pathum water tanker pathum grader pahni soil compactor road roller pahni tandam roller pakhat sensor paver pakhat loader pakhat JCB pahni air compressor wheat tipper pakhat excavator pahni emulsion browser bitumen sprayer pakhat mangin na an thoreng thu an soyani kongsiam tu contractor te chuan heng kongsiam na khol chi rang mang hian chunjan zomin ni khata darkar somni pathum vel na thok thin angin in soima se kongsiam na hmun bula omtele hemi kongzoa jinvei wak te chuan zanlama na thok an om mu mal lo thu le chuna po mi tlem te chawin na an tho thin thu an soi thunga tunanga na an tho chuan tun thla po hian an zo man an rin lo thuan soi bok ani Mizoram kumsom pariat chin chunglam za zel somriat pali point pahnin shidan na an lakim toa za zel somko pasari point pakuin dos masazok an lato ani COVID-19 vaccination chungchang sarkar thu puang tu Dr. Eric Zaumoen he na changa AIR thudon danin kumsom pangale som pasari in car shidan na lakim to hi za zel somnga paruk point palian nia za zel somko pathum point pakuin dos masa an latoa kumsom panhile sompali in car dos masala to hi zazela somni pariat point paruk annia dos lakim anla omlo thung ani hridana dos pek chua to zongjong hi noi sompanga sing ni sangruk le jani somruk pasari ania kumsomruk chin le achung lam hridana lakim to nanna benvon neitele hrisel na lama na thokmi sing ni sangruk zathum somko panga ta chuan athwal non na dos anla to bok ani kumsom panhi atanga achung lam zongzinga zazela somriat point pariat chuan hridan na dos an lakim toa zazela somko pathum point pali chuan dos masazok an lato ani Sherlui bi Haidel project tui khua kama lole huana tana ramwa tute ti luina chuatir anidon Sherlui bi Haidel project tui khua kamle ache vela phalna neilowa lole huana tana ramwa chereu tu ta chu Mizoram Forest Department malagna in an malagna cho santura hriat tir annia Sherlui bi Haidel project tui khua kamle ache vela hian kum engamazat kalta tang khan mithen khat chuan ramo thatak tak tewatin lole huana tan an nei zuya hei hian Sherlui bi Haidel project tui khua tan harsana na satak athena hengmi dei Forest Department a thok tu ta chuan ti to lo turin an lo hriat tir to thina hetiang ani chung hian kumina Sherlui bi Haidel project tui khua kamvela ramngo te chu mithen khatin lole huana tan watin an hal le to ani Forest Department in malato lo tura voi tam tak alo hriat tir hnu po thupek poisa lo mithanem tak an la oma wangin Sherlui bi Haidel project tui khua kamaram wa tu te chu Kolsip District Honorary Wildlife Warden Pu Christopher JZ Loro Hovin
Forest Department officer tele thok tudang te chuan tu hnai khan an lo le huan an kal chilin an malak na top san tura hriat tirna le kha an pe ani Kolosip DFO pi Margaret Lalram chani chuan Seluibi Haidel project tui khwa kamle a che vel ram ti chereu tu te laka hian zanghai takin ma an la thin te soya an malak na top san tura an hriat tir hnuwa po an malak na ti top du lova ma lalui an omani chuan an chunga dan ken ko an tum to thule atul dana zirin dan ken ko tu police force po an man mai tur thu asoya mi then khatin ramngo thiata lo le huana ta na ramngo an thiana huna hian thingchiak phuna plantation mu maltak siama en kol zui an tum thu Kolosip DFO chuan asoi bok ani Serluibi Haidel project tui khuwa che vela mi then khatin ramngo thiata lo le huan an nei wang hian Serluibi a hian tui na atlem phain leilung luang lut awangin tui khwa hi akam phana sa hle nia hriat ani bok Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan Mizoram a zirna inte hon ani le don ta ka wangin COVID-19 thrileng laka himna atana invena dante thataka zom turin Serchip District Officer te acha Inrini Khan Chief Secretary hian Serchip loin Serchipa pisa ho tu tenen DC conference hall anin kom hova Government Serchip College le Serchip District Hospital tele District Agriculture munma te atloa inkomna hian Dr. Renu Sharma chuan Serchip District in masona du tak anei te chu lom omati thua soya officer kal khom te chu an hna thewa thei top chua zel turin a hrila fur alo hnai le towa fur lo thlen ma in buat sai lok ngai na chi a te po in puat cha thaturin a cha a COVID-19 thrileng in Mizoram alakian san lo ti hria a COVID-19 laka himna dan CAB te thataka zom thin tura mi puite ko mu tu ni turle enton tla ka om turin officer te chu a cha a zirna in te po kaltran le tur ani awangin zirna in te po in thatakin CAB in lo zom don nia ti in acha ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga pu anani Commerce and Industry Minister PS Goyal chuan India in ramdanga bungrua athon chua chu US dollar thluk le ding on zali som pariat chuang hu ani to thua soi nimina New Delhi chanchin bumi te bula kumsang ni somni pakhat somni pani chunga India thil thon chua chungchang asoina Goyal chuan India masona chu India in tawdela tura malakna Atmanirbhar Bharat jin kongame lungpoimo takani atia ele barzonna huang sang sangami lo nei tu thil siam chuak tu Ministry of Micro Small and Medium Enterprises tele State Sarkar te tho hona awanga he hlotlin nei thleng ani thu minister chuan asoyani Mars thachung ringot khan India thil thon chua lutna chu dollar tluk le ding on somli chuang hu ani thu minister chuan asoya chu thakhat chunga thon chua tamber chum ani thua soibok President Ramnath Kovind chuan Central Asia ne na inthun zomna thanei chu India ngai poimo ani rengani ati Central Asia ram atlo ni thumna nimin khan President chuan Turkmenistan palai te ma thua soya India chu International North South Transport Corridor le Ashgabat inremna member ani ve thua soya Irana Chabahar longchol na chu Central Asia ram tatana man theitur le man him turam malak reng ani thua soibok ani President Ramnath Kovind chuan India Foreign Policy da san ber pakhat chu Neighborhood First Policy ani reng thua soya hei hi kongtin renga then om thanei na turani ati China nimin khan COVID-19 sikai mi sing khat sang thum mu chua ania kumni chuang kalta a covid luar masak ber ai khan ni khata mu chua za thi atam zo kani China khopuya mi pui bit na ber mi hring mak ta doi somni panga chuang che na Shanghai a chuan in Kharkiv bur kal pui me kania hei hian long le lir theidanga bungro thir vela po harsat na athlen ani Shanghai rileng hi Wuhan rileng ai khan azual kai zoka masel hau om lo zok ni soi ani Ukraine sipai te chuan Russia sipai ten Kiev ram anlak sak to zongjong an chukir le vekto Ukraine Deputy Defense Minister Hanna Maliari chuan Russia sipai te chu Ukraine khopui rhula an tolkir thu Facebook a posa Irpin Bucha Gostomel le Kiev pumpui chu chan chua ani thua soyani Ukraine President Advisor Oleksiy Arestovich point Russia in karma salama be pui thak an thadula tangkhan Ukraine sipai te chuan khopui le thingtlang khosom thum chuang an lak le to thua soibok ani
Ukraine le khothang ram tang rual te chuan Kiev le ache vela tanga Russia sipai anin nu do thu an soya Ukraine khochak lama anin sangmar mek nin an soi thung ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia sipai te chu in hnuk dok ma se Ukraine marlama ral an rel ni na pu thung ani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Ukraine ne na in biak chu thil ol ai ani lo thu le an chun zom zel tur thua soya Russia chuan Ukraine then om Belarusa in biak chun zom adwa ma se Kiev chuan atnarani ati chanchin thar puan ti top man chanchin tlang pui darkar somni political ta chung khan Mizorama COVID-19 rikai somthum pali mu chua anni Serlui B Hydel project tui khwa kama lo le huan ram wat lui tu ta chu ti luina manga chua tir anidon Commerce and Industry Minister PS Goyal chuan India in ramdanga bungrua thon chua chu US dollar tluk lending on sali som pariat chuang hu ani thu asoi Ukraine sipaiten Russia in Kiev ram anlak sakto zongjong an chukir le to chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani